Ke Menteri Ketenaga Kerjaan ke Sarkar Meghalaya, Dr. Amperin Lengdo, haka kendai terik unaitung arajar arpusau. Ilakot igidikot kakasi Students Union Education Cell, ban syai lor kejing dawa keseng, haka bedai bagi kena akibakwa aban pulih doktor, nakabha jong ke Sarkar Jela. Habakran Shilat Patai Kubor Education Secretary ke KSU Upen Kemenlang Sanmit uli tu bakane kejingelang kalong ban pensyai halor ke siti balapha de ke KSU syaka Menteri Ketenat kakot kakya haka artrik jeleu arhajar arpusau. Haka bedai bat kibabun kimat halor kisamla trai jela kibakwa ban pulih doktor. Hagani kejingelang lawan banekaran halor ka jingbaha ya kisamla pulih MBBS na ka kota jong kejela. Mat halor kene ke menteri ke lepentip bakane kamat kan 48 bana jengtip namar jong ganit. Ba kadang don hapdeng jing bishar jong ge syari ke bahaya do hakari. Kaseng kalayo ru banekaran halor kisamla ki beladap ke jeng pulih doktor na ke baha jong ka kota ke jela. Menrekim tre ban mantre ke jela. Na kaliang kaseng keladawa na ke menteri jong keterat kakot kakya bakade ban wat gini kisamla bat badai ban pak tre yaki ha ke jela. Upen Kemenlang Sanmir uli thuru baha kene kejingelang lekeren halor ke jingdo baha kisamla trajela kiblarong hado ke open category badal kejing pentikina bantek laka me kejing syam kabu gibreo bamdai na kejela bagini orong haga baha jong ke kota kejela kombalasai madan ke KSU halor usamla ubamdai trajela panajowai ublayok bandrong haga baha jong ke kota kejela. Nalor kene ke KSU keleboro hakmat ke menteri lor kejingan kamban pen urlong no ke Medical College hakajela kabandong kejing yarap yaki samla jong kejela. Hakaba kejing dawa kejing kolong ba kebangan kedai ban kerensai ban pensai sepat pak ya kejing dan joki medical seats nam tadi kena bepuli doktor nak sedikit government kota di halor kini nak kalian jong di ministry lah pensai bah mentah ka pemerintah baru ba ni exam kepada all over India yakni mentah kadang-kadang kan dengan Supreme Court di yang kenang lo exactly hatu mentah ipat lah benai ngeri kalau kiwi ipat kijing dawa tiba nak kalian keseng lah dawa nomor mengilalap pamun syam kadon kejing Bombay hagi badai ipat kejing tab lani ban penbai ban bahak yaki MBBS students di Bayu University Kota haka bagidon dikena kasih tiba long qualified bandrung subuh syaka open kategori kira ya football bandrung open kategori mereka kita taruh kita tiba do di nakalian jong minister lah misal ba kanong dan syukong kata berkinu-kinu kisam lah kasih tiba football bandrung habu open kategori komiki ni otsya bandrung pada hakajo kopor nila keransya bat nila rawan kanyeru kedai gawai na kidau mengilang musim senam bakadang uwi dekis po Change Hills hakaba uwi ubar jala ulah summit ya pikot kisla dakaba tubung ban drong banyo lam ya kaha na kadika kota kajongi to state government kajongi ya kaba ulah summit di residential certificate berkumta tertar tinggal akan saya ban ila dawa ba ondesho penpriang di pikot kisla jong kini di barjala ba syukriya ban tang banyo rong hakam kota kajungi ban nila dawaru ba ka department hi kariban bisar punya ya kikot Islam verify nanu ki residential certificate ki PRC dan teng ki PRC ki di poi ai suli apply PRC wala nakin dai makana di ba ki traditional dan ki traditional na kani kajala kajungi di ya kani ngelakkan saya ba hakani ka pemerintah ke government kariban long clear bat kariban pentikra bakani ke jengjit ya kisama kuliah MBBS kariban untuk khoi basuba khanda dan ke jempori hangno hangno bat ke wai ke banta hagbedai bat kini di beladap dan kuliah MBBS nak state kota kendrai nimla banlen ba bonhi di bayo nak open katri khamtam ki bomdai khasi anda keladap banyo nak state kota bonsien ki juja dengan ki jela bat kim juang phai pan sanga jela ban ayah ka service setipai ba jong ka jela kani orang ai bejeng tepo haki jaga sumar khamtam haki jaga nang pendong beri PHC CHC sub centers bat kum dar terter tingilan dawaru mengire kerensai bat di minister concern hakba ka government kali banwan ban thuet yaki yakitu barok ki bala puli nak state government kota bat ki bakham syam lawan phai shu sanga jela bat
bahkan siu hiru ikabon kuma kiate bat soka kumi kini ka government ka ban le tenge bat ban wan iki bat ban penting kan bagi non pai pat sega jala ban ser ya ka skit